Eji mileya. Bibla gona mi nyere bere. Au magade goma na mi kala. Enya yo le vevere na mi la. Nyenye. Hefia me fe kekeli la. Eyata ne ame aleje yo nyemela. Ma zo vivitime o. Ela bena. Agbe fe kekeli la. Aklele epe moji. Agbe fe kekeli la klede moji no vinye. Ne eja feto Yesu yo me tu. Eye dede kpokpo fe Ŋuse ya swasio. Eye Kristotɔ Vavã Zuzu ya fe Ŋuse swasio la. Magazo vivitime akpo gbedeo. Magagbobe menye nouveau la. Alors nouveau la comme menye la. Magagblekeo. Elabe agbe fe kekeli fe moaji ele. Eye agbe fe kekeli fe moaji la. Nouveau la me zoaji o. Ame ma wo nute fo me zoaji o. Ame ma fo ma wo me zoaji o. Agbe fe kekeli la aklede ewo moji. Eye vivitime adore o la. Novinye o. Ejebe mi asenu sia o gome vie mto. Eye mi anyabena. Nou de kasi hien. Kwe leve vie be. Na tia. Nou de ka. Si hien na o. Eye o leve vie be na tia la. Bena na ton po gome. Nyee si omele hohogele asi o la. Ya yo me de konaje. Et AŠETƆ Yesu do kpeji le Yohanes fagbata menyi. Bukui we via menyi na mi NENEMA. Alléluia. Bena ne je yo me la. Ma so victime o. Elle a bena agbe fe kekeli la aklede o mo oji. Et alors le kemia ga senya wa mdo. Novio. Me le kuku de namila. AŠETƆ lomila. Mi gano badare ya mola. Alléluia. Et yata nous de kasi hia. Kwe le vie be na nya e na tie. Si nye gome kpokpo nye to keke. Si o me le hohoge la si o. E la ya enye de kpokpo. Si Kristo Yesu chovanami Amegbetɔwo Katã. O maga hwela si o la. Ne akpo de kpokpo vava. Si kenye ATIZỌTI Ŋuse nye ATIZỌTI na o la. Oh. Ye alaga so vivitime ke ya. Alaga nye nouveau la ke ya. Oh de Yesu mo wo do afakla fa o la. Ewe deblibo la. Be na hoye yisede. Ne na je yomede. Ne me ganye amesike gale vivitime somo. Novinyo. Abe ya to si Kristotɔ. Alo anye Kristotɔ. Anye maofe via. Gbogbo nye de bena mega zo a vivitimo. Gbogbo nye de bena mo sike Kristota. Sike nyenye ame sike onye tare kogbe na mila. Ye kekeli fo mo a 100,000. Eye mile nyate fia de asi. Eye mile agbea me. Alo agbea le miame. Eye nye Kristotɔ nyenye fo Ŋuse ke la no nye kplume. Ne le mola ovinye. O bo. Na le loko po gbesi agba. Ala nyabe nyatefe. Jijo kpokpo mo gala file kecho bena na nya Kristotɔ Vavã siao. Jijo kpokpo ndekeme o. Ala kpo no kata ke onye hihe ma banu yo. Ke amole enya la grade de jisigbe jantakpo la be alene. Eye ome okpo owona kaka gake ya
tofloko pe tofloko va nyena la no vi ma chonku da fi ma o wona chonku da de Kristo de kodila numo kata la swasio e ta Bible ko be midu la diji fo fialu fe ya ple fa jeja nyenye agbagbe agba eye emegbe la nu si o he na mi la AΦETƆ to nya nu si o he na mi eye wa cho kata akpere na mi. Amen. E yabe mi anoy menenema. Mi ano comme senenema. E Yesu peut comme. E yata no vie. Na se comme le kia. Be AΦETƆ be. Na tro de Agbe. Na poto to ki la va pomala. Nous de cas si hia. Ko le visible na tia. Si nye GBUGBɔ Nyee si o me le hohogele asiola. Oh. E ya nye de kpɔkpɔ si Kristo Yesu jova na mi Amegbetɔwo Katã le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Mi le dzi gelo me di be ma nye dzi le kakam na ame sia le se nya gɔme le Yesu Kristo ƒe dɔke wɔta yi. Amen. Ke ne mi le dzi ma mi ahle Mawu ƒe nya le LUKA ƒe agbalẽ tamewo kukui blatɔvɔ enyi xeyi ɖe blanevɔ evea me. Luc chapitre 10, 38 à 42. Luc chapter 10, 38 to 42. Luka pagbale tamewo kukui bla etovoni tso ide bla nevo eviame. Afime mi ahlele bena. Eye ovava me le ofe mo zozo me bena. Eye de kɔƒe aɖe me eye nyɔnu aɖe si ŋkɔe nye Marta la xɔe ɖe eƒe me eye eye nɔvia nyɔnu si woyɔna be Maria la le esi eye eya bɔbɔnɔ AƒETɔ la ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo. Que Marta le tredi dzem le subo geɖe ŋuti eye wòva tsitre gblɔ bena AƒETɔ ɖe metsɔ ɖeke le eme bena nɔvinye gble nye ɖeka ɖi na subo o mahã. Gblɔe nɛ azɔ be ne wòakpe asi ɖe eŋunye alo wòakpe ɖe ŋunye. Ke AƒETɔ la xɔ edzi gblɔ nɛ bena Marta, eyɔe zive, eyɔe tirenu zive, meyɔ tɔgɔ lo, ne yɔ tɔgɔ koa ado baba nɛ ma. Marta, ele agbagba dzem eye nele efu ɖem na ɖokuiwò le nu geɖewo ŋuti, ke nu ɖeka koe le vevie, elabena Maria nɔviwo tia nyuie gome, siwo mele xɔxɔ ge le esi o. Alléluia. Amen. Alléluia. Nu ɖeka si hiã koe le vevie be na tia, si nye gome kpɔkpɔ nyuietɔ kekeake, siwo mate magaxɔ le asiwo o. Eya nye ɖeɖekpɔkpɔ si Kristo Yesu tsɔ vɛ na mi katã be ame siwo katã axɔe dzi se la woakpɔ ɖeɖea. Amen. Miese le xexlẽa me fifi be nɔvi nyɔnu eveawo le aƒe ɖeka me eye woxɔ Yesu abe amedzro ene va woƒe aƒea me. Ke dada Marta si nye Maria ƒe dadagã xɔ Yesu ɖe ƒe aƒea me. Nyagbatɔe ma. Evelia nye be eye nɔvia nyɔnu Maria ya bɔbɔ nɔ AƒETɔ Yesu ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo. Ke etɔgoa mea, ke Maria ƒe dada gã Marta ya
elle agba me djem le tre me djem le subo gere unti elle subo wolo ene akpa nelia esi de tengu le efe agbagba jeje gede agbagba jeje ple subo gede o unti la etrova titre de AΦETØ Yesu ple enovia Maria gbo globe AΦETØ de mecho de keleme bena novinye gble nye de kadi na subo o maha bule ne bena wakpere munye jiro ile poba ipoa Yesu gada fiame ekbene ne tutu Yesu le gada fodome amohwe da fiame dakela omo wo chacha nyue o nuke hiela omo we o nuke le vezire la omo tie fa gomo bena wa po hoho si o ma ho le o si gbero la omo we nenema o ke o le subo do wom atradi la gba me jen le tre me jam be wa je amenu le egota oh ke nukaye Maria ya wo mahala Bibla de menami le fie bena no via nyonu Maria la yala ebobo no AΦETØ Yesu fe afonu bobo nyenye MAWU vovo yenye subo nye to kekeke MAWU vovo ebobo no AΦETØ fa fonu eye ole fe nyao sem le gama me yala Martha ya elle treme je la gba me jem elle subo kere do wom la fia mebe ya dim de adana AΦETØ Yesu Kristo Yesu be dole yewuma Yesu be hiya ife nudua ye fa nudu ta ifa igboduwa awode ifa igbodu susu to realita but afema ne apia katale pokoko egbe ya ela be Yesu agera apia me vo le eji yila mi po be na Martha dibe ba bu fo no via be la AΦETØ Yesu fon come la AΦETØ fon kume be e no vi male pepele ti le subo do amo no vi nye NENEMA no le gbe pata le church ha mema amole subo do awon pekem for komenya AФETØ fo jojo nyenya ola want to story alo want to do fo jojo nyenya de odo kosi he wona subo do ya o ke me je na AФETØ lu pogbere o eye take Martha va a Yesu fo nkume gbo e no vi mele pepele ti ola Yesu to lebe oh ala agbagba jeya le treme jem la gba me jembe le subo do won gakela menye mai hia o eke hia ye no vi o Maria ya eya etie fo gome eyo ma hwele sipo gbede o no vi ye go kame ne tiao ele subo nti do wole nti la me fe didi onu ilo alo gbogbo me fe didi onu ne wom lea gbogbo me fe didi onu ko ya la wele ye de popo nya te fe to pleve Ŋuse atemu swasio alebena atozi Kristotɔ Vavã ke Ŋuse ke le Kristo mala akpono pe la gome eye nunana kple ngbedodo ko le Kristo Yesu me na amesukata troesie tola asu asiwe no vinye ma gbolo be na tology me evena mo gbolo le tology me evena u me be na tolo oji lo mi le jiga mi le ji koko be no vi o mi asenu yo gomenyere ne Kristo to nyenye fe Ŋuse na sunyasi ne de kpokpo alo MAWU Zuzu alo amevovo kele oyona le Kristo mala ne miazu amemawo alebena o no vinye mianya mosike tutu jimile mianya amesike tutu to mienya
si manye tchatchio, alo habobo, alo miaponu wanao, alo miapele subo ponu wanao, leke miami subo na le miape hameya, leke miami wonedo ya, miami mele siba me mao neneo, menye nyama ye glomi lo, miato mi kobe, e Martha, ye dadaga la fiame, ye kwa mejurua, voye do kwa mejurua vode, menya amejua pe nyenye no via kenye de vifele kenye tubeje viare enya amejua ke va gara fia pe nyenye enya be nyenye gere yo fa fe me e monye tomaji yo atomto e ataea e bobo no AŠETØ Yesu fe klonu fe afonu ele fe nyao sem ele fe nyao sem AŠETØ ke AŠETØ ho eji glone bena Martha ele agbagba jem e ne le fudem na dokio le nu gele o unti ke nu de kako ele vevie e ya enye esi Maria tia si Nyee gome si o me le xoxogele esi gbede o Maria kpo dede Maria kpo xoxo Maria tosi abro de via la me vovo oh no ye o chala totosi esi agbelo to nya ya omelo le Yesu Kristo fon come le ka ho Yesu ade agbo modo khwe abeleke Martha khwe de papa menene ya alo khwe abeleke Maria ya khwe nene le dada fa fa ya no vigne dengbele ntikola dengbele nation ti vevie ela ba ehiana o eya ele vevie na mi Katã eya ta so nous les nous si ome nous so si AŠETØ dibe na khocho esi ome la enye esi awo edo la do Dzesi Kristo fe nyenye eye na nya nusita ova gbodo edo la do Dzesi Kristo fe nyenye si ke gbe nyenye edo la Nyee edo la do Dzesi eye ala nya nusiketa ova gbodo ne me nya nusiketa ele church ayido la alo me nya nuketa Kristo vado la ela sesebe na kpo de no vinye wa Kristo va be mi kpo de eya ta male kuku dem no vinye kele gbe ya sem fifia bedi enu fifia ne kasintio ne na Togo le fufufe emoko ji no fe gede ya ele doko nu jembe nya MAWU bo me ponye o me de kuku na o ela bena ihia do edo nko edo egajade kele bibigbe zare ya eye ne me ponye do la Amegbetɔwo wa abu eyata Nyanye siale gbo va gaƒoƒo ya me be nyonyo na geremo jichinyo ne gbagbe jichinyo ke ku tso gare me ke la yo AŠETØ be na gbagbe na yi ne nyateƒe yawo ne to la yatem se gome la ba Amegbetɔwo ƒe jichinya ku egbe ya de xixe me nuwo ŋuti eye ole gbogbo MAWU la yirawo ola yovode oh la desro ola koga ola tsofe ola wo ya kle kembe yo no agbogbo ye chichoma hallelujah praise the Lord wa tutu amo fu ayin gbulo ola jigbo fo le church ho ame oh no vio mi kole mi aflumna ye ole gbon ko ame se me to ko to ka ba tara gba me na o fo vio duklo fo vio no foto mi o mi ga poto la ya dudu me e mi me po de dia ha o wo mi be le church o me yimuye mi e bo nye church o fe member o ye
Oh, AŠEXLE le avi fam la. Abreka AŠEXLE favile Jérusalem tare kwa la vie femme là. La ben toi si ko wona mire. Mi mele toi comme sebo là, novio. E ya tami ka koto le wuli a dom le mi agobe, mi ase comme kaba. La ben AŠEXLE jojoto onye be ya de amesiame. NEVA Agbe tivudo la bo. Ne do Agbe bolo a e na difu. Novilo loto. Elle viviere. Et de la Dzesi Kristotɔ Nyenye eye nanya nusita ova bodo eye nanya efe nyenye si nye efe enyala. Amen. Si ha na wo ube na se eye na huese. Elle be Maria elle nya sem elle AŠEXLE pe nya sem. Et nya se ame ya la huesele na senya la huese Maria bobo no AŠEXLE Yesu fe afonu eye o se efe nyawo enya sese la ba mere ogbebo ma senyao yo bobo paso ya dona wule pa paso fe nya amenye ma nukuru wobo ta nya ko ya bona enya me Ŋuse no biye enya e wa me de kokwa de menya anyijeje gbulu yo me de kukuro mais nous courons au moment où il a nabé à la porte de l'eau. À la paille, on le bleu nous, on le tchotro, on le plonge, on le tchotro, on dit. Toi va, AŠEXLE. AŠEXLE, elle est fake, elle est mio, elle est collée, quoi qu'on soit son nyama, ko evo, les deux communs. Les si vous voulez que tu as tu n'as pas bemené, mia. Et vous, toto canavac, bemenos, le cas, et toi, c'est Kristotɔ Blibo. Bien, il dit ça, Amen.